keniman gaga jingkentu segi kami kon yang beri jantia apan arteri di distrik East Bukawas ka senjuk cenong yang beri jantia aka arbau arteri yang benai arf dan arjar arbau da kemudian di jingmut di chimi garai kwa open man na ina kapenta kan ke election campaign segi cenong kita yang ini Dewa penduna yagi keri ke wan hagi cenong. Kamu kandidat yeu wanra yagi nong wan senyau yagi ni ke campaign hakawan kawan ke cenong. Entah wan bun pai kami por dang cua keniman kawan ra ba wakta ka ya ka jinglut ye o ile ka kandidat bat ko a wan ra ka ke jing kelumar wan ra ke jing toroy ke jing jeklia hagi dong ki cenong. Wanra kala ia ka wan ke kam ke blok kali wa givitawan ne bah kar kam te kan tui ya waro ki wa he chnong apan art di distrik wo chimbi ke jingkit kle de wo chimbi ke rai kat kam ka rai ko de chim de senjuk wa he chnong open snyau bi ha gi dong gi chnong gi yong pi na ke benta wa open duna pi ucha ye ki kari ki wo wan ka senjuk de bo ko maksimum sodli ki kerikian komod wiu kandidat hawan kan bas ni kandidat ento ulali kan bas itu ko bodio o relai kan basu le lai pensnya pun apusnya kenong rim go yang o ya gitu ko chnong ko layu te kentui wo bolban burunti kana kat kam ki election commission yang dari India kawa ka model code of conduct yang di election ko daw sendat daw e ge karai ko common open kre bi yang election Yoman ke election ko khoi ko suba lai nei bam sat bam tap lai ni bu ai ni tanglang lai ni penkelumar cenong penkelumar thau ia chong edat o givitawan e oman ke ni election kawa khoi ko suba kini man ki katkam ki rai ki wa ko senju e cenong yang ri jaitia de chim ga ye ka sen jam ha ka ni ke election budawan hau bnai mans yang stem arja ar paule kan wakam te giwan la de giwan jingjia kiwa chnong hap chim gi ya ge jing kle kini man gi jing petip pat gi jing kerpan i le kam ge jing tu na ko sunjuk wa chnong ri jantia chawaro gi wa chnong chawaro gi dong gi chnat ku ble sibor ta ne leng yong ka mudras ka pri yong ga sunjuk wa chnong yong ga rilom jantia yong ini kentu ya ki wa chnong man pi gi wa Wiu pelai baik pelai ti han ga kam election haki jadar ki chunong ko haki ha is wa ha west tanga kan tu ki mo man ki wa liang bat le mo le go yo ben ya ki nom chunong ko a chunong hoskel ada i hakaliang kam di ha chunong ki ne wi liang candidate to pen yo ki ya kate ka jing snyao yo rat ye ki leng wo to manu pelai ti u khnang wa ka chong suk chong san yo man ro ko wa miat wa pha chnong ka tha yo lai i kluman leni persnyap si ki marjan yung marjan pa pat kam jo ye ki long chong yang i nang wa ka ni ke election yung nung stem ar hajar ar paule yo man ro ko wa silent man ro ko wa ka discipline khamtam ya ki long chong khamtam ki ning thabot dan tula ya ki pai ba ho man le ki buru ko ya chomchit lani ho man gile u ya kata ka jing snyau pendam ibi ho ka jing go la jong hi te jing snyau tangwa mo ya ci pra i mo le u snyau pomong i khnang wa i maya yu le ya chnong tha kani ka kam top snyau tho babi ka kam election ujen ya kinong mikman upat pi ya giwan ki bru we tibit ubian tam hoy wan kata ka jing pen aura ya ka chrong tha bat kam tu la ya ki nong kit kam yang ka ki darbar chnong lajong we kra lang gi wo he chnong khnang yo wi pelai baik pelai ti ya kan ka kam tam kamong presiden itu wato khamtam miki kari ko wan chaki chnong gi thau man kam ga do kata te man yo sep khamtam miki candidate bat kamjo yo like le klumar ya ka chnong ga thau like da jakhla
ayo kat ni akan di election teng-teng hayu ki kena kerug yang bon ki wa siau thu bakla por election chim kabu ki kandidat akan di kabam kadi ta ikam ka senjuk ha chno im kwa uyo ki kon yang karilom jai tiaw man di kamta to man ki kena kerug lut ki wa tip ya kata akor kubrom hawalai wan mohau man iki berubah Chonsni mohau yuluti naki kandidat uya chem ya ka paisa pailang uya enjoy mut kata mut ikena keruh yang tau kata ke jing stau tho bat la kata kawa ke jingkit kle uya krek lang nai mata ka chunong ka thau khnang ulai ujot nani ka yung ka sem bat ka chunong ka thau kamjo lada ki kena kerum ki ka jing stau tho sisen ngaski daman ki kwa dan lailang nai per bat dan duk kata kejim kerman dan ni kalong guru yang ki dengan naliang ini por ngap ko pelam cebon ketien bat ketu lah khamtam ye ki ha chnong em rilom jaitia yo ya kra lang ki chiru ya kani kat kam ka rai ko de ya rai lang ni khnang wa yo wi pelai bai pelai ti ya kani chong sup chong sai bat la ila kular ki ha chnong ya kra lang wa ka election commission kamada pemi ko khanang wo wi pelai bai pelai ti ha kani election ka dawan ha kani gemna blesbo Nagaliang yung joint secretary yang sunjuk ko hai chnong ri jaitia ko aku tu yang ipai ba bat kinong chnong yang ri jaitia waro wi wa hagani ge election yo man hi ko ko yo penduna ni bam sap bampong nagi kandidat khnang yo gi ya gi development ki waper nagi department pat ketu la ya gi pai ba umho cha dai cha the tui hagani ge election khnang wa gi tai ki kandidat manda em gi habor manda yo gi ya gi jingjok yo ye gi wanra ya gi lu gi scheme ki waper hapo karilom jaitia khamtam hagani ge por wa i kam karilom jaitia dangbon gi jingduna khamtam hapure rubuti te i le ti ne sunjuk wo yo i ya university nade ki college ki wabiang haginu ki penatali ki district east badwa sentia yo i university ki wabiang yo i ki medical college la ki wabiang khnang wa ki kon yang rilom sentia yo gi pure puti hagani higa rilom jaitia yi yo penduna na yi lulusan ya gi be gi pa awalai gi chagi bi chuan ki state bat ki district ta ketu la ya ki wa he chnong wo ya bor ti ya gini ki kendon kat kam ada bo da ga senjuk kat kam ada rai ga general meeting wo ya kre lang chiru khnang yo lai kani ga election open sidor ya i hadin habot yo wanra go yi jingha hagani ga election Flexible.